Naltum media personnel Jonghan, Niljum, all party hills leaders conference a hinpet. Kardom kimi, a kardom na Jonghan pejilo, a pen carbing long or other Jonghan Same, Niljum, Karbi, Nigan kimi, a kardom, Papa Derilo, Naltum Ham, Churber Pilo, no, Davapor, Niljum, Naltum Han get your hearting pen, get your hunting pen, Nitum long wang pen on a port, a so press conference for kimi again a pot. The Sipin Nitum Lada, Pithet Pen Canadian to Alapela Pilo, Niljum, participants subminitum, Chetan Bomlo, La Pen, Niljum, Son Taxi, Thomas Council of Pantame, to Loy Park Pietro, La Si, Niljum, Helong Lela, Normat or Thomas Council at Tumpen, but Assam government at Tumpen, La Bangso Putak, Exxon Gen put Helong Lela, La Si, Non Niljum Putot, La Bangso, Jesamet illegal Yidu settlers, Kedo, Doldoli Reserve Forest, La Pen, the South Hasidak La Horizon, PRF areas, La Pen along a break, PGR Puta, Prab Jinben, Sorkaratum, eviction Nanji Poputak Si, Pini, La Bangso, Ame, Niltum Palo, Jasemeda Banke, Kachuning Nidam, Niltum Ladam, Non, Karbiang Long, Autonomous Council at Tumapan, La Prabjin Benevision Donengipu. Tarik Trogani, Nidum set in demonstration Pedoponji, La Penhada Tiltum, Katoe Pensa Chunilo, Thorom Jepupepin, Party Jepupepin, Pen, Halabangso, Tarik Trogani, sit in demonstration along, Niltum Pedoponji, La Bangso demonstration of Mayalong, Katoe Pensame, La Dab Hanchitong Dun Peji Pansi, Nitum Haladak Pedoponji, La Penhada. Niltum Kejapon Yabangke, all party hills conference committee dopo, La Pen Niltum women wing committee dopo, La Pen women KC hadak dopo, ASCC dopo, KNC dopo, KSA dopo, La Pen SSC youth front hadak dopo, Som proxy La Pen Karbi, Roma Saramai, Alantum Same dopo, Somner Keman Bab, Nijom Malak Chelansi, Pachetongsi, Nitum Malabangso. Sitting demonstration itu pedopon lapan jasmela bagi labangso eviction keklaim vekya pan itu sorkar pan kacungi ponje pansi labangso sitting demonstration itu hadak pedopon po lasi pini rada pan kacungi alam kela pohelo itu karbian long non illegally penangeto kelam tang kan ini kan thomang bong itu non mohedili pupolo Doldoli Forest Reserve, Central Forest along Same, Penangala Dondo, Telonglo, Donsuring, Thoman Bagdo, La Penla Horizon, PRF along Same, Forest along Lelong, Hadakan Gedo Pondo, Lasi, La Highway Tomana Pen, PGR, Vizier, non Kiruni Punon, a break, Punon, PGR, Long Kedo, Bomb, illegally Gedo Tumpan, Derek Veknangi, La Pen Plum Veknangi, Posi, near to Medbed, Junipo, Lasi Nili Padingoelo, we take Melansi Nili, and Poncholo. Aholo, Manajong itu pemaipu di BSLC, alang di Waidak Lar Sapensi, Pacini lo, ilitum karbi yang long, ke illegal settlers nang dupik lo, lagi kaduk kami sat hekong prong lo, bon sih kami, non ilitum escape kedeng lo, kisuman, atum mana negatively, lapusan si kaningin hap atum betul, lasin ilitum hoi pen. Lason kamat ha, ta patungo pan kaculing ri, laban apa cini kang tung alam ke lain lo. Je, hayung si, reng nangji polotan te, elitum elong le, irit, elong pat cingkon tek nangji, cara kom tek nangji. Langso pot si, non tarik trok, penabdik, penarani sibat lo. Je, elitum dak sitting demonstration, patu ponji, kasi labang so long, nang itu methang long ri, kacing hon atuman, laban la nitum. Karbi yang long autonomous council along recognize a tribe kedua tuan setame ladak abangke nang kesam dulu nang po. Tipon ma polotan de illegal encroachers atau miong si wangbong polotan de mo ke ilitu makai de adima be depo. Apot si ilitu latong sekot penamat labang so program deng konang kok lo. Lasi nitung tangka bahan nang kebu lo puta balik bos kami itu ning ke hang
metang self education special itu metang commitment GNC labang so saya mang yang kon lo kasi labang so long karbi tang te karbi kuman apen nang itu kado kawe rak itu on su tame on nang nang che song gun job fancy itu mihin pet chuningri pachini kon lo tarik coba post office la perla council ke namla so dak long si itu pada pagi apor bang ke sini apor bang ke la ke baji cap malom pasi itu cek kon ko kontak baji ini baji ket mama kapusan si kon baji la pening samjin kan si itu padoji kan si itu DC along si kami itu permission johang kon lo oke Into action and law. La sila cuma arrest lo. La ben arrest ben kusame physical assault bang lapan seriously kali that injuries amang lapan kali that na joksi alam tu bail pen aku KNC dam dilo ko sin tum ajulong lo ben sila la sila government tu bangke nil tu FIR ke dia ting ben bangke nang claim bi pamelo la si choneri lo